izobe twasiba muri mbarra kukora ibintu bina icyo kubanza okutongoza ekibina icyo bakweta People's Front for Freedom PFF ningeshe nayeta Freedom Party kandi kitkumanya ka Freedom Party yegesho ngayo kubanza okukitongoza akatwatwara biromu twabagambira ko habire hariho ebizibu twababuza ngo tkoreki mwaja ngo mwire ko mutandike kibina kisya mwe twatwize kucanjurira nkore ngenda ngo abanya-Uganda betegereze ngo kwiha independence twiine ekizibu kya betrayal abeebembezi okureebya abubakwebembera hina abantu abizire bakabembezi bwa nyuma ya independence basi obwire bareebya abantu baho hina abizire bwa nyuma bareebya abantu hina bagira omukishaka biine bigendererwa baragayo bareebya abantu twahika kutandika ekibina n'ebibiina ebindi mu Uganda omu noshanga ngo hina bareebiza abantu so mwihanga omutwe twiine ekizibu kya betrayal okureebya abeebembezi okuhinduka babareebyana nabwo ekyo bwanyuma ebi byona kubaho niyo tukatunga batureebeze twatandika ekibina kisya izobe twatwize kucanjurira abanyankore abantu bankore enshonga ya kabiri yeturesire omu n'okurahiza n'okutongoza abeebembezi basya b'ekibina kiitu ekisya gyo n'enshonga ya kabiri enshonga ya kashatu n'okwanjura abanyankore ngu hariho omukago ahagati y'ebibiina bibiri ekibina kya PFF hamwe n'ekibina kya ANT ubwo mukago kugubanjurira ekiguru kumanyisa ngo abantu bamanye ngo hariho abakukora hamwe kuko abanyankore bagamba ngo ihamba rukwatandisibwa ekyakana twigura office yitu ngo abantu bona bashobirwe mwena mwija haritwe tubaruhure nko kubiburira kugamba mwene mwana mwera ngo kwija kubaruhura mutushanga nkahe arambaguta street office yitu grade izo byabiye bintu ebyo bina tekana sa program nyina ngo baturikize bamanye ngo itwe n'ubuturya Dr. Besi yari umuchome kunkana ubwo yari umuchome umutuma guheguriya kandi ari nitwe mwene tubashaba ngo mumushabire ngo arege umuchome aje kwatanise nitwe tugumeze mu n'urugamba urwo kucungura ihanga ritu